Yeehaw! Séidir stoine ham agus a sinne a códacha ó Taingealachd. Sinne ha agus apid ar an sin cúteach sar pá glasrí chacin ha pá pumpkin acin agus ha ceach granga chacin cúteach. Féimi Hannah nach dúd an seo mána sanna chean suie, Díad hauptí. Bí ina ceach grangach. A chuba blionna a féin mána sanna chean suie agus chaníir túnica ihe. Wow, nach tú a fysíte. Well, sin I chiad chrimach a hacam. Ach, a céad lacam gúcht cúteach, bhfuil déise. How? How did we céad? Ag céad ma ha. Sanna di gedh dúirstún sin dahain a bhís bhá Taingealachd. Awn. Seach, ik gar trí. Ag a trí, san mar dhéinead a chána chu tíad búin an náir a háisiche a cha sin ga chumar chun ó láidú. Gar bhí Ag a ga héad cór is cead sa sia mullen. Ceach grangach iniche in na médicaid a dú. Wow, agus I gar bhí hún. Ag a hún sé Black Friday an na maadach seo bhá bheits na bútin an na médica chud na ptísin ach go íosol ar an stú a réic. Black Friday lá joy lá Taingealachd. Wow, nach ní a Taingealachd go bhfuil fisa go méidir sin in niste chalm. Siú théin scabúnean. Tána draganam.